Ćao, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo špinat po receptu moje mame. Svi znamo da većina djece ne voli špinat zbog njegovog izgleda i okusa, ali vjerujte mi da ovaj špinat svako mora da voli. Nama kao djeci omiljena hrana je upravo bila špinat, ali sve zbog ovog maminog izvrsnog recepta. Nećete mi vjerovati dok ga ne probate, ali poslije toga očekujem komentare od vas. Da krenimo od sastojaka. Potrebne su vam oko 4 mrkve i 1 glavica crvenog luka, oko 750 g zamrznutog špinata, oko 500 ml mlijeka, oko 200 ml slatkog kajmaka, 2 kašike brašna, ulje, so, vegeta i biber po želji. Isickajte sitno mrkve i dodajte u već toplo ulje da se dinstaju. Mnoga djeca ne vole ukus kuhane mrkve. Ako mrkvu sitno isjeckate, nećete osjećati njen poseban ukus. Ovako ćete uspjeti da zavarate djecu, a čak i neke odrasle. Nakon što mrkvu dodate u ulje, lagano ju posolite. Na ovaj način mrkva će postati mekanija. Dinstite mrkvu nekih 10 minuta. Isto uradite i sa crvenim lukom i dodajte tek kada je mrkva dobro izdinsana i mekana. Dinstajte tako zajedno nekih 10 minuta. U međuvremenu zagrijte slanu vodu do ključanja i stavite špinat da se kuha nekih 10 minuta. Također pripremite masu sa mlijekom i brašnom tako što ćete lagano dodavati mlijeko u brašno i miješati tako da vam se ne stvore grudvice. Kada su mrkva i luk dobro izdinstani, dodajte u šerpu kuhani i iscijeđeni špinat. Lagano promiješajte, zatim dodajte so i vegetu te biber po želji. Dinstajte tako nekih 10 minuta da se svi sastojci lijepo sjedine. Kada je dovoljno kuhano, dodajte smjesu koju ste napravili sa brašnom i mlijekom te lagano promiješajte. Dodajte slatki kajmak i dobro promiješajte. Ako vam je špinat previše gust, možete dodati još mlijeka. Kuhajte još nekih 10 minuta. I naš špinat je spreman. Špinat je preukusan i ako ga ovako primite, svi će tražiti i drugi put. Pokušajte da ovako naviknite svoju djecu na špinat i tako postignete da ga oni ne odbijaju, što mnoga djeca radi. Kasnije možete da napravite neke zdravije verzije, a ovdje pored možete da kliknete na jednu od mojih zdravih verzija ovog recepta. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube. I na kraju, naravno, buon appetito!